Ni misele kulauta ko ikota kuba ya mahlweni mingiseri wa mgana lona FM na mutechelesi wa Phalaphala FM nhleketa ku Mpho yime kulunga hala Mpho. Mpho do presa. Ai Mpho nga presa angela. Mpho 3 2 1 Mpho. Mpho nga se presa loko Mpho nga se presa mingiseri wa mgana lona FM imani pa kutani ibona ku ihunda njani la Mpho over anga se press imane tatwa ku bari swi kwini mingiseri wa mgana lona FM kume mona tibela tsintsene kubela wara ya kume mbiri tari rurela ba Maspala wa Makhado ba yime kulunga meyara wa Makhado kansela munyai kuba batabula na ngweta ni rishaka ngopfu ngwena ba aki bele Makhado municipality nga nkatso wa hala ba waterfall nwela kona so kambokota ba madabani madodonga sesa sakutani ndawu leti tikatsa ambi ku ri karhala lephaso ra ku va wela kona ka Makhado municipality se ta va ka hitwa ku namutlha va ikhomeleni mingiseri wa mgana lona FM kabe sweswo andaka leswi hi sunguriseni futhi Mpho. Hello Mpho. Uvini ko mfavadi neti nipfi ende ndisa nipfi ziyambori nabo nedorobo nikasikono vapfa ima isungula balungisa la Mpho eta ya mahlweni ima hitwa ku balungisa va hi pfuna njhani. Alright very swikomba swi hlangana la ima nitwa ku himpela swa hlangana na Mpho. Mpho aswile ku hlanganeni mingiseri me swikomba swika swiyala endlela le ya swana zwiko hana mthechelesi already one richikoita richikohasha rotanganela siri aleni la kutatwa ku kahle kahle va ikhomeleni meyara wa xifundza ntsongo kumbe wa Maspala wa Makhado kansela munyaya la kutatwa ku vari yini vona indlela yo le imani ringeta futhi Mpho. So mingiseri wa mgana lona FM makumembiri nongo tibela tintsane kupela wara ya kumembiri tasungula nongo kuro hlawuleka sweswinyana ya afu kupela wara ya kumembiri loko se ta va ta tihlokomhaka ta mahungu kusuka kwalano hi amukela meyara wa xifundza wa Maspala wa Makhado va nyika nkarhi wa ku va va bula na n'weta ni vaaki ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu ta ndlela yeleyo kusuka kwa Harani nga vulavula hi ko va madodonga ku ya le amadombija mi famba mze mi ya fika ka bungeni ka bungeni ai ingari ka bungeni ai kona ka mbokota ilwani swi tivaka ku hayi ka mbokota hi ko ku wela ku Makhado se ingari Mpho na nkuma la ya Mpho. Mpho ai anonkumi Mpho. Alright nteba ku vata ka va swi lulamisa ku hi kota ku va hi kumana kahle hi ndlela yeleyo ku swi tikomba swi ka swi nga ri ku fikeni hi kona laha hi lavaka ku va hi fika kona a ni swi tivi ku endleka yini a ni swi tivi ku mani a nga ndlangi ku yini kumbe a nga kambe i mhaka leyi kumbexani hi nga ta yi kuma vani kuma hlokomhaka ta mahungu na sesi Lilian Hlavangwana kusuka kwalano hi ta twa ku swi nga va hi tshamiseke ku fika kwihi hi ndlela yaleyo loko kha hi languta ka timhaka ta bulo leri ri nga lulamisiwa hi meyara wa Maspala wa Makhado. Sesi Khensile swinene tihlokomhaka ta mahungu walawo hi ndlela yeleyo mingiseri wa mgana lona FM na vatwa lava va tirikulori leyi kambe loko hi fane hi vulavula na Mpho a hi twanana hi ndlela yeleyo kambe vona loko va kha va vulavula va kha va hetisela leswi a ni kha ni n'wi twa Alex laha ka hlaya tihlokomhaka ta mahungu kambe loko se hi fane hi vulavula na vona hi laha hi nga fikeki hi twanana hi ndlela leyo ni miyerile Mpho vulavula. Zwiko sezo chitanama zwiko sezo chitanama Mpho. Okay ai pfumeleni ku kumshani kuna un'wana nga ta kota ku va a fika ololoxa xiphiqo lexi hi ndlela yeleyo hi ku se khale va meyara va tshamini va rindzele ku la tatwa ku va vulavula na rixaka kambe ke loko swi ka swi kutani a ni swi tivi ku xiphiqo xi ta hetelela xi ololoxeke loko ku endleke yini
kambe ke imhaka leyi yi fane ku yi lulamisiwa ku ya amahlweni na ku pfumela ku ri lava tirhanaka na swo va ta va kha va tirhana na swo ku vona ku swi lulama tsani tsikwama Maspala wa Makhado kati na vadzulapo vothe va Makhado plani ine nda kho ḓo amba ngayo hafha yo vhumbiwa nga zwitenga zwi tevhelaho ina introduction na binding legislation and requirements, institutional arrangements for the planning and implementation, distribution of roles and responsibilities, mechanisms and procedures for public participation, mechanisms and procedures for alignment, monitoring of the process plan. Mwachina vatengelesi musirichko daka introduction apart kosumbedzor the IDP process plan provide and represents a continuous cycle of development, planning, implementation and review. It gives way to assess the performance and the achievements. What the drobo? Mwachina vatengelesi. Rana musi buseli unga yo enyana yo nanyana ikorita or buseli songoto duba zwavudi na musi. Pedzi ndinganthani ya nyimele ngange kha mungana lonene FM bakori bakadiba na buleme nyana zwino ngauri Maspala uchibvisa gwama uri udefa auchena SABC obana mapungo uri ibe thanganelo zwino rabugidima nga mlenje wa Phalaphala FM pedzi ndiani pala une azunga do chimbila zwabo khabari ripfe kha mushumisani pet uri zwi ngodani na zwino bone drobo bro fara ngoto raro pet yes Mpho ningo mfa zwino man ai ndo bafana mera bachikadi hamba ndaikonya koni general ndere ba uzeni uri ndione nga ba site ili vari libuse kanikulu kwa yosuta yonanyana ayongorona taizo ndori rari nga hapa madabani nga hapa zwino vasvika vari titisa nani madaba nani madaba okay banga yapanda now I think we sorted yes now roluga pet zwino bone drobo rido dibari kubona ri twitsani ri guma ngai pet ngangeyo fedzi ri ata kuchedza tera yeah bone drobo roba jananwani ba vachika divela phanda vanga kanela phanda mwachi na vateche ndova ndikhadziva kha maranga phanda introduction ine akori the IDP process plan provides and represents a continuous cycle of development, planning, implementation and review. It gives way to assess the performance and achievements of targets as well as strategic objectives of the IDP. It is a legislative requirement in terms of Section 28(1) of Municipal Systems Act, and it stipulates that the Municipal Council must adopt a process set out in writing to guide the planning, drafting, adoption, and review of its integrated development plan. In reach that pakati binding legislation mwachina vatachelesi rikosumbedzor the municipal process plan should be in line with the national and provincial legislation, policies, program and strategies, and this must inform the annual budget allocation. As required by the Municipal Systems Act, municipality must, through appropriate mechanisms, processes and procedures established in terms of Chapter 4 of this Act, consult the local community before adopting the process. Accordingly, the municipality must give its local municipality of particulars of the process it intends to follow. Section 29(1) of the same Act further indicates that the process to be followed by the municipality to draft its IDP, including its consideration and adoption, must be in accordance with predetermined program, specifying time frames for different steps. Mwachina vatachelesi rina zvitu zvinopfi institutional arrangements for implementation. The stakeholders kana structures zvinezva vangangomu Maspala zvinezva ita uri redrive process enoni ya IDP process plan. Rina council, rina executive committee, rina portfolio committee, inaba development and planning, rina IDP steering committee, projects task team, IDP representative forum. Rina distributions of roles and responsibilities. Una the roles and responsibilities that the external role players, na the roles and responsibilities that the internal role players. Ka the external stakeholders, rina district development planning. The forum ine yari tusa musiriko ita mshumononi wa review no adopta the IDP ka process planning rabakayo.
vane mushumo wavo ndi plana mitangano vukati ya districts na local municipality. The district to ensure a participation of key stakeholders. Ridovara vana provincial government ka process yenoni ya IDP process plan. Ine mushumo wavo is to monitor the review process and the contribution of relevant information by provincial sector departments. Ridovara vana municipal stakeholders representative in our IDP rep forum. Vane kaebo mushumo wa umafungo is to link the municipality and the public, participate in the decision making process, ensure the consideration of the constituency's priority issues, discuss and comment on the reviewed IDP. Kama fungo the internal stakeholders mwachina vatecheris rina zitu zinofi IDP steering committee chine mushumo wacho is to contribute technical expertise in the consideration and finalization of strategies and identification of projects, provide departments operational, capital, budgetary information, inputs for the preparation of the projects, proposals, integration of the projects and sector program. Be responsible for preparing amendments to the draft IDP for submission to the Council for approval and MEC for local government for alignment. To ensure the annual business plans and municipal budget are linked to and based on the IDP. Mwachina batechelesi ba Phalaphala FM na baingiseli ba mungana lunene FM. Rina stakeholder chine chaba internal role players. Mushumo wabo rono tsumbedzisa uri rina council mushumo yondu decide no adopt a process plan for review. Yadowapo is to ensure the involvement of relevant stakeholders and that priority issues are strategic and implementation oriented. Badowapo babauri is to adopt the IDP and budget. Rina role ya Meara mushumo wabone ndu coordinator now decide on the review of the IDP. Together with the executive committee, consider the draft IDP by stakeholders and recommend to the council for approval. Mushumo mwabo Meara ndu table the municipal IDP process plan and the final draft IDP review to the council. Require panda na mafunga internal stakeholders rina portfolio committee ya development and planning. Mushumo wabone is to interrogate and consider IDP draft review. Recommends approval by the executive committee of draft IDP phase. Radawara na municipal manager nabo IDP manager ka mushumo no iwa process plan IDP. Mushumo wabondu prepare a program for the review to decide on the different roles and responsibility within the review process. Be responsible for the day-to-day management of the review and the completion process. Ensure the involvement of all relevant stakeholders are involved. Mwachina batecheris rina zitu nofi mechanisms and procedure for public participation. Hapa ndimusiriko usumbeza the faces zinirabana dhobanazo na batu wanotiwa wachipida ta faces zenezo na urizichiko itu alini. Rina preparation phase in the Rtovariko thought that the inputs into the process plan for IDP review in never to one of the work of General Mchumo in the IDP rep forum. Rina Mchumo in July August 2021. Ravana analysis phase in a Udowako to participate in the identification of gaps. Mchumo Udowako to General Ngabatuba IDP rep forums meetings and working session. Ro umbula uris doba one ba September suka October 2021. Ridovara bana face ya strategies ine ridovara ko ita to ensure that developmental objectives are realistic. Zene zo do ko tio watendi wanga IDP rep forum meetings and strategic workshop. Chiner ko umbula oringa bana choba October usuka November 2021. Ridovara bana face ya project phase. Inekayo koyo discussa now review the projects and the development of new project proposals.
ri ḓo vha ri khou lavhelela vhathu vha rep forum uri vha ḓo ṱangana na dzi regional IDP rep forum. Hu ḓo vha na mitangano yo dzudzanya mafhungo aya. Ri khou lavhelela uri hezwi zwithu zwi ḓo itiwa nga January 2022. Ri dovha hafhu ra vha na phase ya integration ine hafho ri ḓo vha ri khou integrate dzi reviewed activities na dzi program. Ri khou lavhelela vha forum ya rep forum ya IDP i ḓo vha i khou ṱangana na stakeholders no ḓo vha zwiphathi yazwo. Ho mushumo ri khou lavhelela uri nga November 2021 ri ḓo vha ri khou ita. Ri dovha hafhu mwachina vhathetshelesa vha na phase ya approval. Kha phase ya approval ri khou lavhelela ri khou wana comments and approval on the draft 2022, 2023 and 2026, 2027 IDP and budget by the municipal council. Rono tsumbedza uri ndi council ine ḓo vha i khou shumana nazwo. Zwifhinga zwa hone hapa ri ḓo zwi ita nga 31 dza May 2022. Mwachina vhathetshelesi ri tshi bvela phanḓa ri na dziṅwe dzi other mechanisms of participation dzine ndi u ya kha dzi region dzashu. Ri ḓo vha ri khou ṱangana na stakeholders zashu kha dzi region dzashu dzine ra vha nadzo dza Makhado dzine dza vha kha Maspala wa Makhado. Ri ḓo dovha ra vha na dzi notices, media, virtual public inspection na IDP and budget public consultation zwi ḓo itiwa na dzimbizo zwi ḓo itiwa. Zwiṅwe ri ḓo vha ri khou guidiwa nga maitele ane ra kha ḓivha khao a dandetande ḽa COVID-19 pandemic line zwithu zwinzhi zwi laedzwa uri zwi itiswa hani zwi tshi khou bva haningei nṱha kha command council ya national. Mwachina vhathetshelesi ri na IDP rep forum meetings dzine dza ḓo fariwa. IDP rep forum ri ḓo vha ri khou consider a process plan to guide the formulation of 5 years IDP. Ndi namusi date 27 August 2021. Chipinga ndi 12 o'clock chera ro fanela ro thoma nga 5:12 after mafhungo pano Phalaphala FM studio ro katela na mungano wa Lunene FM. Ri tshi bvela phanḓa ri khou sumbedza uri IDP rep forum meetings dzi ḓo tshimbila dzi tshi tevhela nga nḓila i tevhelaho. IDP rep forum meeting hune ra ḓo vha ri khou considera draft municipal analysis, objective and strategies. Hezwo zwithu ri ḓo zwi ita nga ri khou lavhelela zwi ita nga 10 dza November 2021 nga 10 o'clock. Ri ḓo zwi itela showground hall Makhado. Ri tshi bvela phanḓa ri khou humbula uri ḓo vha na IDP rep forum ine ra ḓo vha ri khou ita consideration ya dzi project proposal. Mushumo ri khou humbula uri ḓo ita nga dzi 11, 12, 13, 14 January 2022 10 o'clock chipinga. Ri ḓo vha ri khou tshimbila na dzi regions dzashu dzoṱhe na dzine ra vha nadzo Makhado. Ri ḓo dovha hafhu ra vha ri khou ṱangana dzi IDP rep forum ri khou considera 2022 stroke 2023 and 2026 stroke 2027 IDP draft and budget. Hezwo zwithu ri khou humbula u ḓo zwi ita nga ubva dzi 12, 13, 14 and 15 April 2022 nga tshifhinga tsha 10 o'clock. Ri ḓo zwi ita kha dzi regions dzashu dzoṱhe dzine ra vha nadzo Makhado. Ri ḓo dovha hafhu ra vha na mafhungo a consideration of 2022, 2023 and 2026, 2027 financial year IDP and budget. Hezwo ri khou humbula zwi ita nga dzi 19 dza May 2022 nga 10 o'clock. Mushumo ri ḓo itela showground hall ya Makhado. Mwachina vhathetshelesi ho mushumo hoyu u a tea uri u monitoriwe uri u tshimbilise sa zwine ra khou humbulisa uri u tshimbilise zwone. Zwino ri na zwithu zwi no pfi monitoring of the process plan. Municipal manager ndi vhone vho no ḓo vha khou vhona zwori process plan hei i khou tevheliwa sa zwe ya outlinesiwa zwone. IDP rep forum and IDP steering committee will also tackle the management of the process plan. The IDP steering committee will also assess the impact of the deviation on the process plan. Ka conclusion ya henon process plan mwachina vhathetshelesi rikori the process plan as part of the preparation phase ensure that the role players within the process are well prepared. The IDP process have to start
at the regional level to ensure that the process is people-driven. The IDP should be realistic in order to realize our service delivery project that 2020-2021. There abarori doita. Resume the progress report nga ufupifadza. Inendi ndi dauswika nga Juni na ngwaha. Rina project ya Sane to Natali Bridge. Usika nga end of June na ngwaha ro gumareta 26%. Percentage zitebelago ridodziamba richi reportelana zwa phanda za ubva July ya phanda. Rina rutana ndo access road and bridge. Hapa ro hand over project enoni technically site endi over nga July. Jambo arituba na report yazo nga uri riko reporta tuzoguma nga Juni na ngwa. Riboni twishlobeni access road. Rono kono shuma 16.58%. Rina mabida era fensela muabachi bashuna batechelisi. Rofensela mabida gogobole 100%, rapedza ralipaswa 100%, zumba to 100%, pananani 100%, mashau matanda 100%, chivade 100%, Flayfontaine 100%. Mwachina batechelisi ridoba apura bana the project zera kono zishuma nga chelede zinera zibudgeta zacho za Maspala. Rina chikwara ntu zame Comste Road Phase 3 100% ropedza. Cheza to Vuva Access Road Phase 3 rika 70.2%. Waterfall Sports Facility Phase 3 rika 70%. Valdezia Chitachini to Jiweni Access Road Phase 3 rika 71%. Gombiti Chibuyuni to Mpagi Road Phase 3 100%. Kobela panda pa rina rehabilitation of streets Ramano Chitotorwe and Denje 8.3%. Construction of Ratidili Chikwani in incubation center 15%. Incubation center 15%, I'm sorry. Construction of fencing N1 tourism park inclusive of art and culture center 100%. Admin block at testing ground 20%. Rina projects za mdagasi zara kono zi itara zipeza. Rina project ya Mwananjere feeder line 100%. Mwananjere riko ita the connections 100%. Base door riko ita the connections 100%. Rina project za mdagasi riko vela panda. Rina prepaid meters conventional single phase inoskas norokoneta 96%. Mwachina batechilisi bangisili wa mgana lunene FM. Rina mapungo a michini yera renga nga financial year ya 2020-2021 financial year. Usika end of June this year. Rokono renga matraka mavili au wala mashika. Rokono renga zicheri zitraka mbili za mdagasi zineza bazina michini ine watu wakono gonya barugisa tambo zingwe za mdagasi zo chinyalao. Rokono renga madipara a 6 ane adokono uri tusaka ushela gravele kazibada zashu. Rokono renga zi baki zinosika 27 zinodo tusa ka ugidima na lote la Makhado rijiko urwana mafungo wonori service delivery iye batuni. Rokono renga magredara mararu ane ado tuseza ere one ka wonori bada zachu ziko kuriwa za fedha za sheli wana gravel za chimbile. Rokono renga mchini unofindi excavator une udokono rigwela zi gravel zashu uri zikono ushuma mshumo unera kotoda uchishumiwa. Rokono renga chain doza ine idowa ikori tusana yone ubona uri petu usausi na zibada riakono pula zimbada petu ne watu wanyaga midawi riakono baitela midawi
na zwiṅwe zwine zwa ṱoḓa heyi chain dozer i ḓo vha i khou shumana nazwo. Ro kona u renga TLB ine TLB i khou ri thusa na yone u vhona uri service delivery i gidime nga luvhilo luhulu i tshi ya vhathuni. Ri na mafhungo a uri ro kona u refurbishment of old age home ine ro kona ita 100% ro fhedza. Ro ita refurbishment of Fontaine Stadium, abolition and fencing is 100%. Refurbishment of all taxi rank public toilets 100%. Bowl and equipping Muduruni Community Hall 100%. Fencing of Amucha Community Hall 100%. Mwachina vatecherisi riko tama upeseranga lauri rikadiva ka gada la dwadze lino la COVID-19. Una mbekanyamushumo dzine muvhuso washu wo dzibveledzisa dza u vhona uri dwadze ḽi ri nga ḽi fhungudzisa hani. Kha ri bvele phanḓa na u ṱamba zwanḓa tshifhinga tshoṱhe nga maḓi na tshisibe. Kha ri bvele phanḓa na u sanitizer tshifhinga tshoṱhe. Kha ri bvele phanḓa na u sa ḓi wana ri vhathuni vhanzhi arali hu sina zwino ri kombetshedza. Kha ri bvele phanḓa na u socializer ri vhe na social distancing. Ri khou tama u ṱuṱuwedza vhathu uri kha ri ye ri yo ṱhavheliwa ri yo hayeliwa. Zwa zwino vhathu vhoṱhe vha miṅwaha ya 18 u gonya vha khou lavhelelwa uri kha vha ye hafho hune ha khou vaccinatiwa hone vha ye vha vaccinatiwe uri ri kone u ḓitshidza ri tshidze na vhana vhashu. Vha sa ḓivhi uri ndi ngafhi uno vaccinatiwa hone nga tshifhinga tshifhio, dzikhanselara dzashu dzi hone, kha vha kwamane nadzo vha ḓo kona u ḓivhadziwa upfhi ndi ngafhi nga tshifhingaḓe. Ri khou tama u dzhia tshifhinga hetshi ri livhuwe vhahashi vhavhili Phalaphala FM kana Lunene FM. Ro kona u fhiwa tshifhinga hetshi sa Maspala wa Makhado uri ri fhirise IDP process plan. Ro lingedza nga nḓila dzoṱhe uri ri ambe zwoṱhe nga tshifhinga tshipfufhi. Ri a livhuwa. Ndaa. Ai, bo na ḓorobo vho mbo ḓi khwaedzela. Ro khwaedzela. Ngauri riṋe ro vha ri tshi khou humbula uri ri tshi vhuya nga ngei mafhungoni tshifhinga tshi kha ḓi vha hone vho na ḓorobo tshine ro vha ri tshi ḓo lifha hetshila tshine ro vha ro no tshi pfwa nga ngei na phetha. Hayi, u tshi ḓivha mafhungo au ṱwi u tshi mona u ṱuwa straight u tshi ya hune wa khou nyaga u ya hone. Nṋe mafhungo ro ḓa ri khou a ḓivha. Ro tshi tou mangala uri tshifhinga hetshi tshi khou vhaliwa u tshi pfhi ri ḓo fhiwa tshiṅwe tsha itisani nga milindari a vha ḓivhi dubabuse. Nṋe na 30 minutes yo lingana. Phethe khe vho vho dubabuse vha khou amba. Mara bodo vha vhudzisa uri zwi amba uri a ri khou vha koloda ngori arali uri vha ri vho fhedza riṋe ri kha ḓi rira tshifhinga tshavho vha khou humbula uri itisa hani afho. Ya vho ni pfa vho ḓorobo a ri khou koloda. Thumbu ndi mbetshelwa. Ḓo ḓuvha ḽiṅwe ri na nḓala ri ḓo ḓi humbula uri ro vhuya ri hadzima muṅwe zwiṅwe zwithu lune vha sokou ri hayi ri vha tshi ri vhona ḽiṅwe ḓo ro kovhelelwa vha ri ha ndi vhaḽa vhashu. Hayi na zwori nṋe na Pet na vhone ḓorobo ri khou yo ḽa zwiḽiwa hangei ha Shitachi na Jiweni. Zwi nga si konadzee ngori nevo ndi khou ya muraleni nga hangei ndi ḓo fhira nga maḓabani zwino zwi nga si ite. Ene vhone muraleni vhona maḓabani vha u amba nga maanḓa. Ri kone u ḓisa khomishini ya ṱhoḓisiso. Ri a livhuwa vhatshina vhathetshelesi, ri a livhuwa vhathetshelesi vhoṱhe vha Maspala Makhado municipality, ri a livhuwa. Inkomo. Mpho, hayi ikensini swinene ayeni ni mahungwini Alex na Sesilili va yime kulunga. Aha. Sweswo mingisero mukera Lonene FM ayeni ni ka Sesilili Nhlabangwani. Indlela leyi tirhisaka ku ya ka Sesilili i yin'we ntsena hi leyi. Latumahadwe xitolo xa wena xi nga xoxe eka swimakiwa hinkwaswo leswi swi lavaka swo aka. Hilo ya nkarhi mingisero mukera Lonene FM ine ngo tshimela tintsene ku bilewara ya 13 xiphemu xa vumbirhi xa nangolo ka Afrika wa vulavula wa fambisa sweswo mayara wa Maspala wa Makhado lava kha va bula na vaaki va tindhawu teto ti khumbekaka va Vandezi ale va Mashawu yi wela kwihi
Ai demarcation leyi ya ni hlupha leyi kambe leswi ni swi tiva ku Waterfall va Mpheni na kwala a Lutergat a Xitandani na timhaka tetiya ta kwala va Madombija va Muraleni va Sinthumule va Kutama sweswo swa ku tariya i tindhawu leti a va kha va vulavula va langute tona meyara wa xifundzantsongo meyara wa Maspala wa Makhado lava va kha va languta ngopfungopfu ka timhaka tetoleto hi ndlela leyi ntema mdame street n'wina ma tindhawu tetoleto n'wina mi welaka ka Maspala wa Makhado leswaku timhaka ta vukorhokeri ti ta famba njhani ka lembe ximali 2020-2021 hi ndlela leyi a hi swona 2021-2022 hi ndlela leyi ku ya hi laha meyara a va kha va vulavula ha kona meyara Ntavanyeni hi boheka hi bula na vona ka nhlekani wa siku ra namuntlha kambe ke sweswiwani amukeleni MEC wa timhaka ta rihanyo Limpopo dokodela Phophi Ramathuba hi twa ku va ri xiyimo xi njhani ntwe namuntlha dokodela phahla ku nga holobye wa timhaka ta rihanyo va kha va tivisa ku ku languteriwa kwalaha ka va n'hweti ya va Nhlangula hukuri kwalaha ku nga va na gandlati ra vumune xana tanihi Limpopo se hi himbile ka gandlati ra vunharhu xiyimo xi fambisa ku yina hi va amukeleni na timhaka ta ti-vaccination ti famba njhani MEC nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM inhlekani khalanga na vayingiseli hinkwawo na ku khensa nkarhi mi nga nyika wona ni khensa swinene MEC hi mugqivela a ni ri Giyani ni vona xipano xa n'wehe xi kha xi vaccinate laya a kusuhi na tihofisi ta ka Maspala ni swi vona ku na ku tsakela ka vanhu ku va hetelela va tlhaviwa ivi ni tsundzuka marito lama mi nga vula ma ku vaccine yi fanele yi ya vanhwini hi leswi mi nge le ku endleni swona tani hi xifundza va nga ha ringeta ku yisa vaccine ka vaakatiko because ku vulavula ntiyiso vaakatiko va hina vo tala that's why hi ri xifundzankulu xa Limpopo hi se hi vaccinate vanhu vo tlula miliyoni na 200,000 and 51 se swi kombisa leswaku vaakatiko vona va yi tsakela ene hi nge tshiki ku yisa ka vona ko karhata lavawani va ku va na mavarivari va vulavula swilo leswi nga ri kona ene mativa ku na vanhu lava va ri innocent hikoho ku chuha loko va vona swilo leswi ka social media ni kumba va chava va nga yi ku ya tlhaveriwa and loko va ri chava va nga yi ku ya tlhaveriwa ni tiva leswaku fourth wave mi va twile minister va vulavula tolo a hi ri na meeting a va hi kombisa ti-charity ku ri ya fika fourth wave loko yi fika fourth wave va ri yi ta teka more than 25 days se hina hi ku hi ri xifundzankulu xa Limpopo mativa hi lwe nyimpi ya first wave a hi ri na matimba hi mhaka ku a hi nga tivi na ku hi lwa na yini xa xoxo xi yime njhani hi lwe second wave nakona a swi tika swinene leswi a swi tika west hi second wave i mhaka ku na vona vatirhi va rihanyo a hi vona hi lahlekiwa hi va ntirhikuloni na hina mi kuma ku munhu ni tirha na yena wadini namuntlha i kahle swinene a nga na problem mi twa ku 2 days later munhu loyi kona i le ICU third day va ri munhu wa kona i fambile emisaveni a swi hi nyika na matimba ya hina ya hela a hi ri destroyed psychologically moral wu ri hansi swinene mara hi khensa mfumo wu ta na murhi wa ku tlhavela sungula hi Johnson hi sungula hi vatirhi va rihanyo leswo swi hi nyiketa matimba loko hi lwa na nyimpi ya third wave khalanga a swi tika mara swi nga tiki ku fana na second wave hi mhaka ya ku vatirhi va hina va rihanyo hambi va ku i khomiwe hi xitsongwatsongwana a xi nga kombisi na ku xi n'wi khomile vo tala a xi va khomile va hamba va tirha va mbala ti-PPE va tirha hi mhaka ku na ku vabya a va nga vavabyi mi kuma ku hi ta va discovera hi mhaka ya ku maybe nuna wa yena kumbe nsati wa yena i na xona so loko hi endla tracer contact mi kuma ku na yena va ri i positive van'wani loko hi endla tracer contact mi kuma ku i negative mara i tala na munhu wa ku va na xitsongwatsongwana lexiwani hi tirhile third wave third one murhi lowuwani wu extendile ka vaakatiko munhu un'wana na un'wana wa ku va na 18 years upwards wa pfumeriwa ku ri a nga tlhaveriwi mara leswi hi swi vonaka swa vanhu va fambisa marito yo hemba va hembela vanhu swi nyika ku hina vatirhi va rihanyo moya wa hina wu va hansi swinene because ha swi tiva ku ta humelela yini mativa tolo a ndzi vulavula na team ya hina hi kombisa ku a ku na xilo xo vava ku fana na loko i tiva munhu ku ri i breadwinner and a nga tlhaveriwangi i n'wi tiva ku ri khalanga i na vana
i na timbisani ta yena vo buti wa wena van'wanyani va fambile i fanele ku ri a sala va kurisa mi kuma ku Khalanga i yingisela mavarivari a nga vaccinate. Fourth wave Khalanga a yi tivi ku ri yi ta ta na yini ku vulavula ntiyiso a yi tivi because loko mo tsundzuka loko hi ri ka second wave a hi nga tivi ku ri third wave yi ta ta na yini. So loko lava va ti-scientists va hi byela ku third wave ya ta a hi va kaneta hi ta hi ti-theory ta hina leti hi nga ti tiviki. Un'wana i tsarile ka Facebook a ku MEC i nga heli mbilu vanhu lava va ku rhuketela munhu wa kona na biology ya level ya grade 11 a nga yi pasangi. Swa vava sweswo ene i kuma ku i convince vanhu ku ri va nga pfumeli ku teka murhi lowani. I ri ni kombisa ku fana na loko tolo hi vulavula hi leswi swa ku hi xilungu hi ku mujolo flaps for when both you are protected. Mi kumile ku ri va hi rhuketele njhani ku ri loyiwani i lava ku nghena swilo swa hina swa ti-bedroom. Loko swilo swi biha Khalanga swa ti-bedroom ta n'wina mi ta ka mina se ni ta nghenelela mara ni kombisa leswaku message loyu a wu targetile target group leyi premier va nga yi launch ya 18 to 34 and leswi swi ni tsakisaku target group leyi ya 18 to 34 va swi twisisa ku loko hi vulavula ku ri mujolo flaps when we are both protected swi vula ku hi yini vanhu lavawani va hi rhuketela va khalabye va 35 to 59 years ni va chekile ti-profile ta vona vanhu lavawani va 35 to 59 Khalanga i ri ni mubyela majority ya vona loko hi vulavula hi third wave hi vona va nga hi siya emisaveni. Third wave loko ni analyze ti-deaths ta kona a ti affectangi 60 years and above. Yes. Ti affectile ti-50 na ti-40 hi vona va nga hi siya vo tala emisaveni. Se third wave, fourth wave loko ni ku if mina ndzi ri vaccinated boyfriend yi nga ri vaccinated ni tiva ku miri luya wa boyfriend i factory hub ku ri ya ku manufacture ti-variant letiwani vanhu lava va nga vaccinatiwani va fanele ku swi tiva ku ri miri ya vona i ti-factory ta ku manufacture ti-variant leti se a hi tivi ku ri sweswiwani ti manufacture leyiwani yi manufacture variant ya njhani leyi yi ta va responsible for the fourth wave. Mi nga kuma ku variant ya kona yi more transmissible than delta kumbe yi va more virulent than even delta swi vula ku yi ta va yi ri deadly. A hi swi tivi sweswo a ku na munhu loyi a swi tivaka because a hi tivi nchumu hi tsongatsonga lexiwani. So that is why ni vona hi yimayima mi hi kuma hi ti-Saturday na yini a hi mhaka ku a hi na vana na vatswari kumbe na vamakwerhu ku tshama na vona hi ti-weekend na hina ha swi lava ku tshama hi wisa mara hi kokwa ku twa baba ku ri leswi hi ta swi vona ku hi November swi humelela lawani a Afrika-Dzonga a ni tivi ni ta ku ri yini because loko mi ri na vanhu vo tala lava va nga tlhaveriwangi mi va na ti-factory hub to tala ta xitsongwatsongwana lexiwani ku ri xi endla xi mutate loko xi mutate xi ta hi a certain mi ta kuma ku because wena i tshame na munhu loyo wena i vaccinatile lexi xa yena xi ta xi kuma ku xi resistant na ka vaccine ya wena xi ku veya nghozini wena i endle kahle i famba Khalanga i vaccinatiwe mara munhu wa wena hi mhaka ku a nga lavi ku vaccinata miri wa yena hi wona factory ya leti ti-variant mi kuma ku i veya ka vutomi bya wena na vanhu hinkwavo enghozini. Na tshemba ku ri vanhu va ni twisisa ku loko ni ku a hi vaccinatiwe hinkwavo mina ni nge tsaki loko a nga vaccine Khalanga ku hi nyiketa award ya ku kombisa ku migingiriko ya vasati va le a Limpopo va yi vona laha a Joni va Charlotte Makhado Institute. Mhani un'wana loyi i huma Cape Town a kuma award ya ti-sports i mhani loyi a nga koti ku famba ni te na mihloti ya mina yi ndzi tsaka ku ri ndzi tshame kusuhani na MEC wa ku huma a Limpopo ndzi khensa mitirho leyi va yi endlaku hi mhaka ya ku sweswiwani mina ni ve mun'wani wo sungula loko va pfulela category ya mina ku ri ni ya tlhaveriwa hi mhaka ya ku ma ni vona a ni koti ku famba kahle a ni beburiwangi ni ri so ni beburiwe ni ri kahle vanhu a va tlhaveriwa ti-polio mina a ni kumangi nkarhi wa ku va ni nyiketa vaccine ya polio langutani ku ri ni njhani ene i mhani wo saseka swinene mara a nga na i na nenge wun'we
hi mhaka ya vuvabyi bya polio se a ku no mi kombela n'wina mi nga yingiseli mavarivari hina vatswari va hina va yingiserile mavarivari. That is why namuntlha mi ni vona ni ri so loko n'wina mo tlhaveriwa mi ta swi vona hi ta hanya hi tlhela la a hi ri kona. Se khala nga ni lava ku khensa ku ri namuntlha mi ni nyike nkarhi ku ri ni hlamusela ku leswi hi swi vona ku swi humelela na leswi hi swi vona ku swi ta humelela swi twisa ku vava swinene. So loko hi ka hi languta MEC xiyimo xi njhani ka lava va 18 to 35 a Limpopo loko swi ta ka timhaka ta ku va vona va ta tlhaveriwa hi ku impela i xiyenge lexi xi tikomba ku xi ri na ku hiteka swinene. A va tsake ngopfu loko siku leri ri tivisiwa na leswi a vulavula hi swona swa mujolo va swi twisisa kahle a va nga mi rhuketeli hina swi nga hi khumbi ku hi lava ku nghenelela timhaka kambe loko mi langutini n'wina tanihi Limpopo hi le ka xiyimo xa njhani hi timhaka ta age group yaleyo na ku loko mi languta tinhlayanhlayo ti komba yini sweswi. Age group ya 18 to 34 ni lava ku ni byela ntiyiso va tsakela ku kuma murhi lewani na ku ta vata mi va vonile na tolo loko hi cina na vona va ri na makhadzi ende na vona ti artist ta hina vo tala ku fana na yena makhadzi a kombisa ku hey a ni ri mativa va ri mujolo ganama i ku loko mi nga vaccinate na mijolo leyiwani yi ta ganama. So loko hina hi swi endla ma vona ku ri it's a good slogan swi ta ganama hinkwaswo swilo leswi mi swi khomeku swi ta ganama loko hi nga tlhaveriwi ene se lavawani group leyi ndzi vona ku nga ku hi ta kota ku tirhisana na vona kahle mara problem khalanga i n'wina ti-sugar daddy a mi ri machava ku ri MEC sweswiwani i empowera ti-girl child ku va byela ku no mujolo no vaccine. N'wina mi chava ku ti-girl child ti ta mi byela ku ri papa i tlhaveriwile se no va tiva ti-right ta vona se mi chava sweswo because a swi mi ngheni leswiwani a ni ri n'wina a hi vulavulangi hi ndyangu ya vanhu a ha ri malapa hi ta mijolo a ni tshembi ku ri munhu wa 30 wa 50 i nghena kwihi ka mijolo because yena i fanele ku ri a va na ndyangu wa yena a fokasa ka ndyangu vasati na vana a tshika leswi swa mijolo i swa va 18 to 34 ene valavo va yi tsakela campaign leyiwani va kahle swinene se problem ya hina ya ha ri ka ku fikelela age group ya 35 to 59 age group ya 60 and above hi fikelerile 70%. Age group ya 35 to 59 ka ri problem so swa tika and then kombisile ku ri ka third wave vanhu vo tala lava va nga lova ka Limpopo i va ti age group taleyo. Yes. Se problem yi ta va ku hambi hi fikelela 70% ka 18 to 34 kumbe hi fikelela na 70% ka above 60 if hi nge fikeleli ka lava wani va 34 to 59 ha ta va na ti-problems and ti-problem ta kona ti ta affecta na lava ya va above 60 leswi ni nga kombisa ku ri mirhi ya vona lava vanhu yi ta va ri yona ti-factory hub ta ku create ti-variant letiwani a hi tivi ku ri ti tata ti ri resistant ka ti-vaccine leti hi nga nyikiwaku tona na swilo leswi hi swi endlaku hina ti-message ta hina mi nga ti languti mi ti languta superficial i ti-scientific science hi simplifier ku ri mi kota ku twisisa because if a ni ta tsala post message wa ku your body is a factory hub the mutation and all those things the memory on mi nga twisisi so loko hi ku mujolo slaps when we are both protected mi ta kota ku twisisa ku ri hi vulavula ku ri yini. A hi tseleni MEC loko hi kha hi languta ku na miyingiseri n'wana nge te ni mi vutisa loko ni tshike ni hlangana na n'wina se hayi ni hlangane na n'wina namuntlha timhaka leti ta lava va nga vaccinatiwa lava vo hina a mi hi nyikinyana reward nyana mi ku n'we mi nga vaccinatiwa pfana ni mi ndla leswi pfumeleriwani ku mi ya vona bolo pfumeleriwani mi ndla a swi fiki kwalano MEC. A ni ri mi ni vonile loko ni sungula nyimpi ya kona ku ri mi ni endle yini ni yi sungurile nyimpi ya kona ni ku vanhu vo nwa byala if munhu wa kona a tlhaveriwile a nyikiwi ti-right ta ku xava byala n'wi xaviseni ni vula ku mi vulavula hi ti-right ta vanhu mara ti va selective loko mina ni ri na tavern
ni xavisa byala ni na staff xa mina la a tavern ya mina ni na ti-customer tin'wanyana hinkwako va tlhaveriwile vona va safe mara wena a wu lavi ku tlhaveriwa mara i lava ti-rights ta ku xava byala a tavern ya mina in fact vatirhi va hina because miri wa wena wu ta va wu ri factory hub ya ti-variant se i lava ku tisa ti-variant letiwani kumbexani ti-resistant na tona ti-Johnson because hi na experience xa December hi ve na variant ya laha Afrika-Dzonga yi va resistant ka AstraZeneca. That's why hi tsandzeke ku tirhisa million ya ti-dosages letiya ta AstraZeneca. Se swilo leswi ni swi vulavulaka mina a ni vulavuli swilo hi mhaka ku a ni twisisi ku ni vulavula yini i swilo leswi hi ri na swona i science yi kona se munhu loko a xavisa byala a ku ka n'wina ndzi lava vanhu ni byeliwa hi vanhu va ku xavisa byala vona va ku misi why mi nga hi pfuni so se van'wanyani vo mi jampa mi ku hi fostela vanhu ku vaccinatiwa a hi fosteli mi ku ti-right ta n'wina sweswiwani khalanga ni lava ku vutisa mina ti-right ta ku xava byala nkarhi wun'wana na wun'wana loko mi lava ku wona a ni na wona why mi vulavula ku nga ku Ramathuba yi lava ku introduce new laws sweswiwani ni vulavula sweswiwani hi Friday ma kota ku xava byala xavi hi mhaka ya regulation yes a ni xavi so swi vulavula ku yini currently as we speak khalanga no vaccination no alcohol namuntlha ndzi vulavula hi mhaka ku a hi tlhaveriwangi byala a vupfuriwangi siku rin'wana na rin'wana se mina hi to continue ka ti-campaign ta hina ku ri mina if a ni ri na matimba mina a ndzi ta ku a hi pfuli stadium hinkwaswo vanhu lava va nga tlhaveriwa a va pfumeriwi va ya vona Chiefs na Pirates yi tlanga yes a hi FNB a hi pfuli Peter Mokaba stadium ni Doda Duba na ti-black leopards na bona ni vulavula ti-team ta hina va roka Khukhune ti famba ti ya tlanga hi nghena hina vo rhandza soka hi va vona hi va cheer a ni ta ku a hi pfuli ti-rugby stadium vanhu lava va nga vaccinatiwa va nghena va vona ti-game ta laha so a hi fanele ku endla swilo swo fana na sweswo because swi nge sunguli hi hina ni vulavula matiko ya ku va na ti-democracy lava va rate ku democracy ta vona ti tlula Afrika-Dzonga va kote ku fikelela vaccination hi mhaka ku a va chavangi va ve brave va ku ti-rights ta wena ti nge be above ti-rights ta vaakatiko van'wanyana why should we protect lava va nga laveki ku vaccinate mara a hi lavi ku protecta lava vanhu va nga vaccinate hi sweswo misi yaleni na n'wina a hi fambeni swin'we misi hi phusha yaleyo ya ku loko munhu a vaccinatiwile a hi a pfumeleriwa vona bolo hi ku swa fana sweswi a hi mhaka ku hi ri hi chava ku van'wana va vaccinatiwangi kumbe van'wana vo langa exactly khalanga instead ya ku mi rhuketela Ramathuba a ni fanele mi languta ku mara nsati loyi why a ta na swilo swo a ni se tshama ni ta na ti-idea leti ti nga ri na sense khalanga mi ta tsundzuka ku last loko ni ku mi nga vuyi kaya khalanga Joni mi ni rhuketerile ku humelela yini after December vanhu va sale kaya i vuyile van'wani va ni rhumela ti-voice note va rila ku MEC hi khomela hi ku rhuketerile sweswiwani ndyangu wa mina wu fambile ni hleketa ku xikombi xa ni punisher because a ni ri number 1 ya ku rhuketela ka social media ni ku ka yena no it's not like that xikwembu xi nge ku punishi ko va ku unfortunately swi humelele ka ndyangu wa wena se van'wani a va swi vona va ha ri na lucky ya ku vatswari va vona va hanya tindhitsani ta vona na vabuti wa vona va hanya va hanye first wave va hanya second wave na third wave a hi tivi ku ri fourth wave yona va ta yi hanya nyana na wena a hi ku ka wena learn from the others lava va hi byela ku kumbexani if a ho yingisela wena MEC hi nga vuyangi akaya Christmas lunch liya hi nga va na yona akaya ni nga tivi na ku ni na xitsongwatsongwana lexiwani ni chela vatswari va mina ni chela ndyangu hinkwawo mina ni survive vona va fambile a ni ta va ni ri na ha ri na vona na namuntlha because baba na mhani a va tshama va famba va ya emucatweni kumbe va ya nkosini a va ti tshamele akaya ko va mina ni teka movha wa mina ni ku ni hakanya vona vatswari va mina if MEC yena a nga rhandzi mhani ya yena a nga ngheneleli swa ka hina se namuntlha va rila vanhu va lavo ni va organizela na ti-psychologists ma vona ku ri it's another stress for me because a nga koti ku ti khomela
And if we don't do that, na yena anga fika la a commit suicide. Because if he nge mupfuni, itava na suicide. Swilo leswi ni swi endlaku Khalanga. Ntirho lowu ni wu endlaku wa tika swinene because loko i tirha na vanhu a wu fanelangi ku va helela mbilu. I fanele ku ri i va nyiketa nkarhi mara a ndzi kombela ka vaakatiko va hina. If mi nga tshemba leswaku up to so far since Ramathuba na premier wa yena va sungula ku lwa nyimpi leyiwani ya COVID-19 a va se tshama va hi misleader. Va pfumerile vana va ku huma a Wuhan va nghena hi mhaka ku a va endle ti-research ta vona va vona ku vanhu lava wa ndzhengetisi corona ni hi rhuketele ri mi ku hi lava ku dlaya vanhu va Limpopo a hi dlayangi munhu. Loko hi since hi sungula nyimpi leyiwani every innovation loko hi ta na yona mi hleketa ku hi lava ku mi dlaya hi nge swi endli sweswo because hi ti-premier hi ti-MEC hi mhaka ya ku na n'wina vaakatiko. MEC a hi gimeteni kwalani khensini vana weekend leyinene ku dya ku engeta. Ndzi lava ku khensa namuntlha mi hi nyike nkarhi hi kota ku explaina hi tshemba leswaku vaakatiko va hina na mindzuku ku ta va na tindhawu letiwani hi ta ti-advertiser laha mi ta kota ku ya tlhaveriwa. Hi nga yingiseli vanhu loko va ku hi nga ya tlhaveriwa i ri ni ku bela va ku xisa vona va ni fonela na vusiku va ku tana ta hi vaccinate. Leswiwani ta sungula ku rhekoda vanhu loko i ni fonela Khalanga i ku a ni lava ku vaccinate i ku hi laha vanhu va nga talangi loko ni ya ka social media ni kuma ku hi tsala nonsense ni poster ni ya recording ni ta poster okay so sweswo vintsiro mugana nona FM MEC Dr. Phophi Ramathuba DJ Matt ikwala kambe kuna leswi mahungu aya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.